jitum se wo mo aye adwuma wo mo te air condition mu na wo mo de mframa fa wo mo na yenya nkogina eja so na wontua ye kade a wo jibosom ya katua enti bi ma na yire edi bi hwa ne ma ye bebo ne dua mame ma wakwa aba emfa wombra Ghana nsem TVGH so wo frame adwoa searching ebusuafo Caterers a omunu aduane e ma school for mofra eno nei omo anude mo omo eke mama omusu omo Caterers omo bebumbia wo omo sika beka wonsa a wanfa mo omo a wodi beto aduane ama wore na womba omo bebo uduane wewu flat omo pense mu omo Caterers abra ye campaign His Excellency John Dramani Mahama NDC for mutu futuru go mu ani so ekensem de go mu aso mi se omo mpa NPP aban no omo nko no omo fa NDC mbra na so omo ba hwebe ti se mu nko mu ase ba so omo so na Caterers se insu anto ewiambo NDC for yi omo ama na mu adada omo na so omo de mu aba wi a aden His Excellency John Dramani His Excellency former president na na kwa kufano a mutu mfuturu egu Ghana fo ani omo sake no ene ne NPP aban omo ko ya mo antumi afa Dr. Bawumi ama no okono ja sika Caterers na omo nu adua no ja ne omo sika de ma mo huntu omo ka an se ndua bo ombe bro mo no wan kasa no you will never understand what think is why enkofa yenti nsema omo de etudwa Asye no mu ko jan abobo mu dise papa John Mahama de wo ka ye no ebre na so sikasa bosom ya so wa ye adwuma ne atua ne ka ye bebo wo mu dua ye bebo ni dua 32 days ni sika na buru ayi obia sika wo mu 32 days aye nkwala na dodo ene ye de chake 32 days no wo nkwala dodo ena wo de chake wo sika wo be den wo benya fi so obia wo ne nkwala wo fidi no enye nipa ba ko na fidi akwala ba ko obia wo ni suku ni enrollment ne dodo eti ye besre wo mo se wo mo jitum se wo mo aye adwuma wo mo te air condition mu na wo mo de mframa fa wo mo na yenya nkogina eja so na wontua ye kade a wo jibosom ya katua eti bi ma na yire edi bi hwa ne ma ye bebo ne dua me de masama ano no wo kwatbo wo ba no mo papa de wo si aban na wo kade eti saban na okono edi esika no amamo a ye ji esika school Caterers last 2 months ye to anamoba controller has say ye esika ye ba papa ne share one first kana amaye ye ba we kan wa ye ba 3 times ye nsanka esika nti esre no do mama say panacho ye si esika na yura be pie ni ho ohu ye mobo no ndwe ye ho no ntwe esika enfem ma ye anu ye na ko fa ba yo papa John Mahama ade share school feeding Caterers bo se aban na wo so no wonwere mo ho onitima oni atenka oni ahomobro awisia ni nyanka wonfa mo ho eti wono obei muna monto ba manase wo ba musika no oba ya within 120 days na otua so kwampo a sika de ma akwala bia aduane dida bia no obatum e de akosoro na enne emme yi say papa John Mahama wona wo kan ye you say you won't even guys all your dead goat who your dead goat ko e be jane enti school feeding for and akobodo mpem our controller and accountant general department say omonko na onfa musika emfa emma omu we ya inya se okay Honorable David Opoku answer good morning also chiamo ya jeno so OPK no OPK ya jeno so honorable was like about semi-Roman camp about 89% of them preaching and not preaching openly and say ye makremuni emma meden emedi so na advances ade we are sorry emma ni na question me bi say
So for star on mine now we see a more than petrol air cost to abentia baumiano. Petrol no aba for one. Also for meko, also for chinchinga, also for wahala. Star will campaign now, oh yeah, you know. Me patro galam say ni ye jaya wo Ghana na. Also for campaign now, we edit NPP and then when you're some faswana. And now you say mamma metia BEC examination fees so say and why no. Is this the Ghana you wanted? Is this the research you wanted? But I don't blame you. Seriously, I don't blame the pastors. Sadly, they have some like unenthused citizens. Yes, yeah, dear. Ye ni ya ho atete kwa etete ti asori dem wuti sika no ye bokura no ni bi kura obekwa akogina ho so mo ntokai unim pefe udi ndi 2 million ye bo se 2 million fo ni na asori ne wasori akogina ho na de ubedi epo no unni bi osofo no won ka odem osofo na ono first no opa akotwe tete asofo Paul ne ho ahwa no kotwe bra omulidi ye na nafa compare usofo na ubu ne chi nyankopon no enam nkomtrofo a omo hyam nti na se ye nyina ye den yetimu bi ye nyina yetimu bi. Now let's start with what I said. One, you are missing the opportunity to transform Ghana because Dr. Baumia aircon the campaign suni na okeka niama obeye and a party bi jina nchen say eniama Baumia so obeye ni nyina no enye papa enye correct enye tro enye good. Baumia say ye gold be back here currency utie ye the gold be back here currency John Jina Pono say eye scam enya the papa eye prono. Yes, ye the gold di ebe back here then your foreign reserves. Yes, ye no so ye chrono a NPP for person mo bo and ye tua akwasiampa phobia ye from media men wo Ghana. Ye from media personalities in Ghana. The most bonkoso media people you can find on this earth, you can find them in Ghana. And they mostly exist in Accra, Kumasi. And Kurasi for journalists, okay, Kurasi ni journalists ya. Asem na all can want ya see. Onim de fareba ipo. Nanso, said the beya or the bad drive what they call views in Tino. Sa a Jimmy Fonet na radio station. Et mu se asem wa NDC ni ken eye tro nanso se ye kasa na nkrofo betie and almost we ko bieska ene mo me kata kakre na ne titru kura no YouTube fo abodamfo egu o oba bia nanim se to sam ya konama na wa bɔ ne hwene na anabo ena nkan krofo ani aman die eya nan kan ye yi na onabo subject na ye bisa na ya krama ani foko or ye research se me call Ghana on sometimes because some of the shows no so it's like I'm rather the host cause host no or yes what me kasa yes na no awo eno enti no true there's no research eja kwabna emiti kondom akwasiampa bra ko twi ko bra mani na ebu osa akwa ni tirim eja kwabna metina UTV enyi bi so ene ye twa ye evidence ni ani say that there be no why nanim say bofo a wakotutu afom no wa betina ho ekom we de ne nkwasi asem wo pesuo die nti no wa twe na NDC fo aba be twatropoto ye di dia tempoto ne yeko ene kufu ado ni obi o. The question I'm asking is say Sandiama na NDC fo ka say Dr. Baumia ya scam enye papa no adan ne de ye ba ya omosi eno ano mbe adwene na ekura yen Ghana majority of the citizens no it is so low to the point